satu jina pong kebe. Sopaje sapan are Rabu ngagem rasok bernapote sareng saleber celeng. Badi panyampurna rasokan, pemerintah juga ngeluarakin aturan dak satu jina pong kebe sopaje ngagem tongkos. Bedena aturan dari pemerintah Kak Dinto atau cuan sopaje marameaki budajah matura. Sopaje budajah matura lo sampai popos. Nyereng kanak ngodah lanceng kanak para sepo cak dus-tadus ngagum budajah matura. Nyereng toncu aki milana masyarakat matura. Kong langkong keagungan masyarakat Bengkalan seantep asor. Keagungan atet sehat, sebagus, sebisa merameaki kebinekaan neng negara Indonesia. Ngereng para Rabu sareng cakan jasa teja beten kaula apan tu nanti menengki entar kapatar meleah tere etonoa ngakui kaju kokos mun lakar tiga lake matura mayu cak dus todus ngagem tongkos. Saka Dinto pamatur dari beten kaula meleah poklot kabila porah menabi bedah salah lopot tak langkong nyon sapora. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Billah Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Dewan juri sesangat beten kaula hormati. Sareng sedajah para Rabu sesangat beten kaula hormati. Nikmat sehat Kak Dinto. Saengka esaat mangken beten kaula sareng panjenengan sedajah alaihi wasallam. Para Rabu sebeten kaula muljaki. Dalam pematar Kak Dinto beten kaula badi ngatorakina bab kebudayaan matura. Engki Kak Dinto telah santopak. Sampunipun beten kaula sareng panjenengan sedaya ngelampaki siam sesebulan benteng bulan Ramadan. Pan sedaya mabatal nota bulan Ramadan kaangkuy nyambut Idul Fitri tanggal 7 Syawal. Salastarepon Kak Dinto epa terus asiam 6 are bulan Syawal saestona Kak Dinto ampon etarangaki dalam hadis epon Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Engki Kak Dinto manirahim. Man shoma Ramadana summa adba'ahu sitta min dar. Seartepon pasera orang seasiam nang bulan Ramadan laju etoroe asiam 6 are bulan Syawal